Singnot lek the LP school along teacher kache dambang bedera jok kai kita school hem cream sim. Ingdeng troke prahini narlongati adar sarong ama hangkit hek arni katalona hutok lang kacharlia hincherok toga mai kangni. Bokajan Eastern Range atum kanghua theng pikin neptun long. Pinyada pa birtalong penili sami dengmir kiling pi non birtang ton pen arju ponekta. Lakhain ko ratrok Duarbaguri constituency angkang habirong pharmati singnot lekthi LP school along thanbang atum khache dambang bidet ajok school hem amat simurim sanglo lapen ingram thip anpinlo lokacharli ke cheng mati achili kirik adim pulote LP school along pen henlo LP school along jongsi thanbang atum thanpon pamimi pulote bangso along kacharli ausomar atuma bangki akaya phan akangting ahin damrong tathe Lesson si Duarbaguri constituency angkang Diring polling station angkang habirong pharmati singnot lekthi LP school ke teachers amatsi ningkani si pengunotsav ahutsi dam chot titi pusi birta longpon lo kadam aprang si KTV news kilang rat an kadam baje lo kadam nilinon ke do Duarbaguri constituency angkang Diring PS arlo sidur nilinon arong amen lage la puekan lo habirong phar lapen agamura men lake klingrong park lapen labang so school la nele pigido school amen lake signal lekhe LP school labang so LP school on nele piri na kahumri nang ko alam thela poheno je kedam tang labang so school of han kwan ne ladak habirong park arat lapen klingrong park ameka dum kan chepadulo labang so school of han lapen ladak thambang nut teacher dolo stame tuning si pen sita labang so teacher chewang ve pin pasiladak habirong pharat lapen ladak klingrong phar agamura alang letum stame neli phan nang thansin neli ko ana hok ma hok hema pusin neli pini nang humri lo pini ke budbar ni lo pini ke class do nangji sita pini class ave student enura theglong le ko asinon labang so school ko an ason do laban ko an ason ave labang so nang pachini phansi nili bor ipon pom lai khana la tum rar tum ting pen cheng lok ason ave lapen a room sita bench desk ave I school hem a logo ta theglong le lapen ke ladak kitchen room da thang ason ave fan ke doi ke philam lo I school hem fan ke doi ke philam sita I school hem ason ave pin asiladak habirong phal LP school along managing committee tumda adai do pesini lipudunji lapan ke managing committee plus lapan la teachers tame ha comment tu penin ke join pen ladak ciwang we pin pesilada aratun man thanun lo lasirin labang so school hem kwansi ason do ave lapan upi ke son ma ke nale tum thana paklang ida ko cameraman mai kha like kan ane tum ladak bench ekta pura theglong le adin hang ason ave pin yo na tum lai mo thara tum aba lapu ek si hini aben do lapu na paklang ipon ane tum han yo like thara tum ladang so LP school si pupuma mante rong isang hem posible ikon ane tum le mathai no ke TV kilang aratum da ane tum LP school si pujima mante class la LP isang hem posible ane tum pujima la le tum mathana bench kwanta to lo isi hini ekom li hovet to piseta peni la dak neli tum na kahumri peni budbar lo peni ke dewaba huniba pathai velo peni ke sita me la dak class ke do thelo le asi Lasi Karbiang longar low quality education ke ban jia phana bangke EM Richard tok bia hin pen bor ipon bomlo seta jongsi lapuson pulote ko puson si quality education ang ki man thekpo lapen lapuson me thanga sai ka chiklem bang bedet atuma phan ke AC pen langding anchot si achiklo jon bang abai nong pichot poma Diring pen Thompson terang report ke ATV news
lason si Daithor town pen rong sang kitinya li ana kili towar ka henu parpi ka jok school college students rong arat kisukiun e ajo phirlo ta labang so towar si chelat ponlo lapen labang so towar ki diring kahura dolamara lengthor towar lo lasi akili ka henu parpi ka jok Daithor VDP ke kangadong VDP atum pen chilang pet pen moholdar tension teron aphan chuning responsi pini tension teron ta amitha akhia dat pen Daithor town pen rong sang kitinya li an sen gravel ki thoka sai ki dengpon sitami tension teron ki inut businessman chotlang usi hawara ra tumpen ningje pon rinti jesemet pet pen ki sarkar mati karbiang long autonomous council KAC atum silabang sotowar ki initiatives enang jia potlu sitami moholder tension teron hin pen si Daithor ki kang adong atowar ki sen gravel thok pi pon detlu lasi hawara ra tumpen choro pon rinti lapen moholder tension teron aphan ar namlia hirjumi papidun lo nang puta Daithor areas ara tum ningje pon rinti News report KTV News. Ingdeng plike brapli aprang hut pen bohak bihu nang talon bombang bomason thak thaksi pining suri hini rain koraptia sengkan setami puthot dharam nala bohagi bihu song pen chepatir piponsi chiklo ejona prang pen talon ponsi bosi ga chiklo ni phai grip party Chandra Singh Teron High School pachok lamalong bohak bihu ki jutsiar ni paman pon labang so mai long misen pen kichun pon pe meja phanpura nipu choran data pen che pahem khu ponsi bang so mai long mai chari pon din lu an parta ki cheng se jai mek bohak bihu lamma mai phoi hin pen pang jar ponsi kachiki mo sai ang deng hi hui sitami deng pon labang so long ki ong tung asami sakhai tum do an che tong dun si mai rd chipi dun rinti আমি আজি আহি 44টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিছোঁ 1998 আজি আমি প্ৰথমবাৰভাৱে ইয়াত বহাগীবিৰীয়া অনুষ্ঠান পাতিছিলোঁ এইখন ফিল্ডত নহয় ধৰ্মলা LP স্কুল ফিল্ডত আমি প্ৰথম বছৰ 1980 চনত আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আজি 44টা বছৰ হৈ গ'ল 44তম সংখ্যক এই বহাগীবিৰীয়া উৎসৱ প্ৰতিপাত গৰমৰ মাজতো আমাৰ ধৰ্মলাৰ বাসীৰ লগতে ডিফুবাসীৰ অকুণ্ঠ সঁহাৰি আমি বহাগীবিৰীয়া অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিতভাৱে হ'লেও আজি এদিনীয়াকৈ আমি অনুষ্ঠিত কৰি বনাইছোঁ দিনজোৰা কাৰ্যসূচী আছে বিভিন্ন খেল ধেমালিৰ পৰা আদি কৰি বিহু সংক্ৰান্তীয় বহু আমাৰ প্ৰতিযোগিতা আজি দিনটো পালন হ'ব আৰু শেষত আজি সন্ধিয়া আমাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আছে আমাৰ অগ্ৰণ্য সাহিত্য সমাজকৰ্মী শ্ৰীযুত ৰঞ্জিত সেন বনৰীয়াই এই অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন কৰিব মানে গণ্যমান্য বহুত ব্যক্তিক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ কিন্তু নিৰ্বাচনৰ যিটো বিধি প্ৰথালি আছে সেই কথাটোত আমি আমাৰ অনুষ্ঠিতকৈ হ'লেও আজি সন্ধিয়াটো ভাল পাম সন্ধিয়া আমাৰ অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ নতুন প্ৰতিভা ৰীতা ভৰদ্বাজক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ তেখেতৰ সংগীত পৰিৱেশন আছে গুৱাহাটীৰ পৰা আমাৰ বিহু হুঁচৰি দল আছে ইত্যাদি আমি বহু ধৰণৰ আমি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেৰে আজি এই বহাগীবিৰীয়া অনুষ্ঠানটি আমি পাৰ কৰাম আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা আমি বিচাৰোঁ ধন্যবাদ Harsing Ronghang report KTV News. Pinya Berta ke Lansi Kangton pon iklo. Domi thak me kardom.